impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri. Iyi mpanuka ihitanye ubuzima bw'umuntu umwe. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yari irimo iva Tanzania yaje gukora impanuka hano i Kabuga, iza kugonga imodoka iri mu bwoko bwa Coaster, birangira umwe ahaburiye ubuzima abandi barakomereka. Ni mu gihe iyi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo yambaye plaque ya Tanzania ariko uyu muzigo Kahama ica Dar es Salaam yambuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igeze hano mu gihugu cy'u Rwanda iza gukora impanuka yitana ubuzima bw'umuntu umwe, babiri barakomereka bihagije, mu gihe imbangukiragutabara yo ku bitaro bya Masaka yahise ihamagarwa vuba na bwangu abakomeretse kugira ngo bavurwe bataza kuhaburira ubuzima. Ambulance ikihagera abaganga bahagaritse iva ry'amaraso kuri bano bakomeretse kugira ngo bataza kubura amaraso bakahaburira ubuzima. Nibwo umwe bamupimye bagasanga yitabye Imana, bahita bahamagaza imodoka ishinzwe gutwara imirambo nayo ihita ihagera. Kugeza amagingo aya ngaya traffic polisi ishinzwe impanuka yatangaje ko uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka y'ikamyo yari ivuye Tanzania yari yanyoye ibisindisha, nubwo atari we uri mu ikosa, umushoferi wa Coaster ari we uri mu ikosa. Uyu mushoferi avuga yuko we nta nzoga yigize anywa, ahubwo inzoga yanyoye yabivuze mu rurimi rw'igiswahili. Reka nanjye ngerageze mbivuge mu rurimi rw'igiswahili. Anajua anatoka Tanzania, anaumwa pompe ni inzoga, anakunywa pompe. Sasa siwezi. Yavuze yuko we atigeze anywa inzoga kugira ngo atware gari n'imodoka. Avuga yuko rero ibingibi atigeze abikora, ahubwo avuga yuko inzoga inyweye jioni. Anasema ati ninakunywa pombe jioni kabisa, sasa hivi sinakunywa pombe, ubu ndi fresh sana. Avuga yuko inzoga heruka kuyinywa nijoro ariko ubu ngubu ari fresh sana. Uyu mushoferi rero wa Coaster niwe uri mu makosa akomeye cyane. Iyi mpanuka yatitije benshi, iyi mpanuka yateye benshi ubwoba. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Gasabo, umurenge nago nabashije kumenya, ariko akarere n'aka Gasabo, karitsiye ni ya Kabuga Rugende y'itaka. Ubwo bivuze ngo akagari gashobora kuba ari Rugende, ni Rugende y'itaka. Uzamuka hano kuri sitasiyo, bivuze ngo niho impanuka yabereye neza, ihitana ubuzima bw'umuntu umwe. Abaturage babonye iyi mpanuka basobanura mwabuno buryo, bavuga yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa Coaster yafashe feri bitunguranye igiye kugonga umunyamaguru. Iyi modoka y'inyuma y'ikamyo yambaye plaque y'Tanzania birangira igonze iyi Coaster, ariko mu bugani ko bigaragara imodoka y'Tanzania niyo iri mu makosa, kandi banabapimye basanganye bisindisha. Ako kanya traffic police ikora ikigomba gukora ako kanya. None ikintu kinashekeje, umushoferi wari utwaye iyi modoka yari tandiboye. Shoferi we yararyamye ari mu gitanda, ntago yarazi ibyabaye, yarimo amuhereza experience. Birababaje kandi biteye agahinda. Kugeza amagingo anga rero batangiye guhanwa n'inzego. Nuko nguko byagenze. Iyi mpanuka yarishije benshi, yashenguye imitima ya benshi. Nimbere ko bwa mbere ugeze ko umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Imana iragukunda, natwe iradukunda. Nimbere ko bwa mbere ugeze ko umuyoboro, ibuka gukora subscribe. Imana iguhe ubuzima buzira umuze, iguhe ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Amakuru nakagaruka.